Zdravo svima, ja sam Teodora. Najveći utisak u zbirci na mene ostavio je nevestin venac i običaj vezani za svadbu. Da li ste znali da su kod Rusina pre same svadbe morale da se obave i prosjedba devojke, to je pitanki, veritba za ruki i momačko i devojačko veče? Nakon zaroka, mladić bi zadevao cvet u svoj šešir kao znak da je veren. Ženska svadbena odora ne razlikuje se mnogo od nošnje. Naziva se kabat i bela je boje. Sadrži potkošulju, bluzu, 3-4 dobro uštirkane posuknje, jer se žele istaći raskoš u ovoj svečanoj prilici. Suknju i obavezno kecelju koje se karakteristično vezuju mašnu na leđima. Odora je bila napravljena od svile. Najistaknutiji deo odeće je venac na nevestinoj glavi, ispod koga je još uvek bio vezan baršonj koji predstavlja vezu sa njenim životom devojke. Treći deo oglavlja bio je zeleni venčić koji se nalazio sa zadnje strane samoga venca. Bio je u paru sa mladoženjenim ukrasom, zelenom grančicom, pokretkom. Oba ukrasa su pravila nevesta i njene drugarice. Nevestin venac su karakterisale dve boje, srebrna i bela, kao i vlasi koje su treperile oko venca. Konstrukcija venca pravila se od žice kako bi se napravio prepoznatljiv oblik, te bi se na njega kačili beli ruženi pupoljci, sitno cveće, klasi, listovi i dukati. Na donjim krajevima venca nalazile su se dve bele satanske trake kojima je venac bio pričvršćen za glavu. Ovaj prelepi venac sa glave neveste skinuće jedan drugi obred koji se obavlja tokom svadbene ceremonije, a to je čepenje mlade, čime počinje novo poglavlje u njenom životu, životu majke i supruge. Venac zamenjuje fićula koja mladoj poklanja svekrva i time i ona zvanično počinje da nosi obeležje mlade supruge, a nosila bi je sve dok ne rodi svoje prvo dete, kada će fićulu zameniti maramom. Običaj nošenja cvetnog venca, nažalost, je izgubljen tokom godina. Meni se ovaj detalj veoma dopao jer je pun simboličkog značenja kao i svi običaji koji prethode samom činu venčanja.